یه بار باش تماشاوان نهجا اون خیراتن بر اکران چارپل مدیا ایرو برنامه پانوراما چارپل از بمشینم وک هرتم میوان من هنه از میوان خورا بمشینم میوان من یک دیاربکر بشتارده به ماموسته سعید وروج بیا وک هفکار من مهی جاره بمرادر که که ویلان تانرو کلو لی حواله کی دن یعنی میوانه کی دن کو ایرو بمرایه کو ام به آفیش آنونس بکن اوجی محمد تانرو ورده آلمانیا بشتارده به سروک جواتا کرده صدمه کو ما ایرو گازی ویکر اساسی خدا وقتی ویجیتو نبو لی مگو ما جبو 5 دقیقه و 10 دقیقه و بشتاری برنامه ببه جبر مثلا مثلا او زلزله کو چه بو او ارهجیا کو کردستان کو گلک ضرر مزنگاهان هم جان هم مال دورده کودن دیاسپورا جی کارو خواته کی باش دکن و یک جوان اوه هری پیشی جواتا کرده جواتا کرد نتنه مسئله کو آلی دراوی کو آلی کاری دیگه او دجوینه هر وها نزدن آلمانیا یا بروکراسی آلمانی داجی کارو خواته گلک باش و هجا کرنه بلکی ون وشانندن و پیحسیابه کو سروکومار آلمانیای ده آخافتنا خویا جبو اردهیج زاده هم کل دریه براندنبورگه کربو آخافتنا خواه متن آخافتنا خواه ده مالپرا سروکوماریه ده و هر وها ده تویتر خواه ده بکردی جی وشاند بو جا قاندی کو ام دزانن و گاوه بچک به تشویق و پیشنیاری جواتا کرد چه بیه مگو ام جبو 15 دقیقه بجیم وقتی بگرن جمرا قالا و مسئله بکه اب چوا چه بو هر وها بیویجی یعنی ببین د ناو پارلمنتو آلمانیا دا به آرجی بریا پارلمنتو اروپا دریا پارلمنتو اروپا پارلمنترین آلمانیا کو د ناو پارلمنتو اروپا دنه دخوازن کو او آلیکاریا کو دیگه هیجه ولات نتنه دست دولت ده هر وها هن مؤسسین سویل جی ببن شریکی ده یا قصوری ننیر من اوکر من بیرا کرده هرتم تلفون اخو دگرم لیوی جاری من نگرتیه جبروی پروبلمک درکت نها من صافی کر بله بله که محمد ام مستدس بکن شخو بجبو 15 دقیقه ما تدعوت کربو او مثلا او چواچه بو امکارن işte bivizin mesela serokomar ku teksta ahaftina xwe de malpera serokomariye de weşan bû. Gelek spas kek mumtaz Slavorez bote kek Said û kek Bildan û temaşafanên Çarpel Medya. Belê bi Kurtî ez karim bêjim wek we anî zivan cara yekemîn bû dîroka Almanyayê da Serokkomar Serokwezîrî nekiriye hêvî dikin mesaja Newrozê bide gelek cara jê xwestiye Serokkomar xeberdana xwe ya ber deriyê Brandenburga Tor da gotinek Kurdî got û xeberdana xwe sê rûpel bû xist zivanê Kurdî û xist malpera xwe
مزانی بو مراسم ایبر براندنبورگ تورچه به ما کوملا جواکا ترکیش گماینده و کوملا سوریه ما وان دعوا کرکو ام سه شریک به هفرا به بیرانین به هفرا بینن و سرو کومار سوز دابو و قدوز آماده ما لی ترک نا آماده بون هر چقا 65 هفته سال لألمانيا دجين وكخو پرچک جواکا آلمانیا دبین لی مثلا کردی دا درج نجات پرستی آخو بر ندانه گوت نا ام نرازین اکو گل سازیک کردی بیرانینه پیک بینن ما نامک هفتیه بهوری روژا پیشمی ایرو بری وی هفتیک مثلا کمارا نامک نوکری مشان مجرد دعوه ایزاح کرد ما قلت مادام كو فرصت اوه اون سرو كوماري منا مليون كونيف الكرد لألمانيا ديجين يعني جواكك مزنع دياسبرا كردي دا هري مزن كرد هري زيادة لألمانيا ديجين ام و سرو كوماري خود بينن ايشا ما ايشاوية ونبينن زمان لي ام زمان دخازن هون سيجنالك بتن 65 سال كرد هاتنا ألمانيا کوچبر بونه لی ناسنامه مهین نهاتیه او کرن ناس کرن جبو تماشاوانا کرتی ایزح بکن بره وی 3 ساله وقتا کو نخوشیت پاندمیه دست بکر حکومت آلمانیا رابو گلک زوانا آگاداری سر پاندمیه بلاف کرن کردی تی نبو ما بزورا محکمه حکومت را یعنی مجبور من سری دادگه دن بریا دادگه ما دولت ردا قبول کرین که کردی پیوسته حمالاتی کرد هنه پیوسته که بزبان کردی آگاداری سر پاندمی بیگه نوان یعنی امروش هم صادن به ترک آلمانا گلک زور دارن خواه گلک بن تسیرا دولتا ترکی مابون و ایران افصال داویه لی سرو کمار رابو نامک هفتیه بره ما جرا ریکربو و وی روژا مراسمه روزنامه آلمانیا هفته‌ای نابودن در شپیگل نامه کم سرو کمارا نفسانده بود این گوتن خستن نامگو کرد نرازی نکو ایرو نل براندنبورگا توربن به تسیر آویزی سرو کمار زی پرسی بود او زی رابو جستک کر خبردان آخو دا گوتن کردی گوت ایشا و ایشامه ام روژا تنگ دا باونه به زبان کردی و خبرتان آخو وکو آنی زبان کردی بلاف کرخست مال پرا سرو کوماریه مس نامک سپاسی مجرا ریکن و مهدی خو آنی زبان کو بردوام دو مساجک به ویدیویی د نوروزا 2023 دا بین زبان ام گلک که خوشن ام سرو کما رازی نکو مساجک باشتا و دیروکا کردا لآلمانیا دا جارای کمینه دولت کردا را به شکلک رسمی زبان کردی خودی داره. بله دسته و صحابه هر وام دزانن کو نالی مادی جی و کمپانیا که وکریه و او کمپانیا هم گیشتی روجاوای کردستانه و همجی باکوره کردستانه د مدیا سوسیال و د تلویزیون کردی ده مغوان دیمن آن دید کاری دوی در حق ده جی هنک باسی کمپانیا خواه بکن و هر واها کمپانیا هین دومه آن چراوشه ده و وام پریکو اجوان ده پرنه آن اشیانه یعنی زانم هر دو جیهنه قاندی کو هایام جه تا تایبتی جی پره چقاس و جوان دیه و ها آگهداریه که هم گینن تماشاوانه خواه بله سرچوا ما وک سازی پروژک پشتی ارتهجه کمپانیا عبوری مدس پیکر حتی نها 250,000 تقريبا گیشتی هست جوان پرا 100,000 ما لباکور کردستان و روزانه آلیکاریا خلکی خود کن
تیما ما لدیاربکری اشترا عادی امانه جور مالاتیا البستان دو عنتاب و ایرو اصلاح یابون علیکاری بلاف دکن دیگنن کسی مین مغدور و تقریبا 300 فامیلین کرد لافرینه و حلبه منطقه کرد دا دجین علیکاریک برای گیشتوان کسی مغدور مانه یک ضرر دیتنه او برزی بریا الکترونیک وزانن ریا افرین زحمته برشاندیزی زحمته يعني 200 اورو زيادة المرة بنكارا بري بك بن امبارغو اذا حر عالية وبريك مايا كامبانيا هين دوما دمال برا جواكا كرد المانيا اذا مراقون توي هاتيه بلافكرن عند خازن بريك مايا وبريك هين بيجي سرهف جبو بروجيك مايندي بكار بينن جبو مال جنابه يعني زاروكابه وان بكار بينن برخصتنين بسويل بقلوان ببري خرش بكن وغزمته قال لهم بله قال لك سباس نظام اول من پرسکی و هبه اون میوانن من اون پرسکی و هبه کون طایبتی بپرسم از وجه قال لك سباس كنوا قداريا قالك سباس يودكم ادوان برنامه تاعي مودري قالت بازي هري ساعات او خوش ساعات او خوش بلكي جبو او كي داخوزا كي هبه جبو او جبينا كوميسيون اوروبا يجي يعني كرتي هنا شوا او بكن بلكي او انسياتيف او بكاربه تاثير الولايات دنجي بك لسر بيجي اما گرک سپاس که بیلان صدی سب یعنی روزن پیش اوی اکتوال به وقت هون پیحسیان کمیسیون یکتی اروپا و کمیسیون اوی دخوازن آلیکاریک نزن بگینن ترکیه آلیکاری آبوری دخواز اوه کو پارلمنترین ولاتین یکتی اروپا اینیسیاتیف اکدانینه گرکم آلیکاری وام بکن آلیکاریا پریک دچه نتنه بيجي حكومات تركيا دولتي بجرب شرط بينن بيجن صازين سبيل الكردستاني جيك ارتش تشيبونا اليكاري بيجي وان ام في انيسياتيف خرط بكن بالريا شاربل ميديا ريا ميديا كرد وبيجينن بارلمنترين اوروبا سويد جرينجا جبركو سويد سروكاتيه دكا وبيجينن بارلمنترين سويد اندامين بارلمنتويا اوروبا بي انيسياتيف خرط بكن والتسيير سر كوميسيوني بكن وقتاكو او برا ورا شاندنيان او بريار ورا ستاند از بيجم بحثا بكن بي كامبانيا اليكاريا بكن ديا كرت حفتيا بيت بيانك بدا ولاتك امتدى ريخستنن وك نرويج فنلندا سويد المانيا دنمارك وولات دن دخوازن في كامباني اليكاريا ويك بله ساعت او خوش مالا وابا مالا اول امی جی بخوازن بکن لی از سوید لامبر ترکیه ده مثلا ناتو دا زمانه وان کنه بلکی فیداوی تو نبجی لی امی هر تشبس بکن بله ام درواسی مجار خوب ببینم خاطر که کمت بخوازن و خیلی به که محمد براستی او هل کردستان جی او جی سویده طایبتی آلیکاریک باش دجبینه ما خواست ام یک جبه پرسوان درخن لی مخونه گان هر وها جارا دن ما جوانه که کرد ما درخص بو آجدا کارادومان که بسر خوبه چاقه 6,000 استرلین پر جوان بو به حواله خوره لینها درخصی 168,000 پر به امکان خواه بسر مدیا سوسیال جوان دیه و دهان دیه جی متودا ویجی پر اوه پر جوان دگره و پر دشینه کسی که پره گرتیه دچه اشیای که دکراجی به ویدیو دکشینه
و دشینه دوی بپریته ما وانتشتا کری و ما تسلیم فلان مالی کر او باوریه کجی داده ملته و متوده که گلک کرهاتی بو که اوقاس به امکان خواه و حوال خواه اوقاس آلیکاری جواندیه ام جبر سلاوا دشینن و سپاس ویجی دکن و ام درباسی مجارین خواه به برنامه ببن خواه مجارا ما یکم اردهجی اون دزانن دیسا مرحبا جوارا و همکارن من اوین رجی سرنویس ما پیشکش کردن مجارا ما یکم سر اردهجیه و دیاره و هی گلک برنامه و گلک دمک درج و دروجه با همو کرده دابه و کن زانن سر اردهجیه 17 روز در باسبو 3 روز بری دیسا هرم به پیله 6.4 و 5.8 دو جار دو هجیا ترس مزمه یه مالین وان ساغلم درکتن جنه برن هر مالین خواه الگور تخمین لسر حساب مالین کل هلوش یانه و یین بین هلوشاندن 1.5 میلیون کس بخانی مانه تو ستار جوان راتونه و خوارنین گرم بپارن بله که سایت الامده دجی هر چقاس اردهجی وک سمسور مراش و انطاقیا نبجی دیاربکر جی یک جوان باجاران بوکو بدهان کس مرن بصدان کس بریندار بون و بدهان خانی هلوشیان نها روشا آمده شوا خوانید که روشا باجاران دنیا اردهجی لیبیه بچاوه آمدیات شوا خوانید که بگمان اردهش یعنی بو شخص خوب بجم چند جار روبروی اردهش بومه بمرا و گاوه حساسیت کی لرزاندنی چه بویه بره و دمشم رونشتی ما جار نه از بجم گلو از دلارزم دوباره اردهش چه دبه جارا پیشی سال 1975 اردهش لجه تی بیرا و گشا نزدیکی 2500 کس جان خوانده کرده و دم از زاروکه که 8-9 سالی بوم روبروی اردهش بوم از سر پشتا حسبه بوم چوبم آف بینم جه ایکو دخابتن زویه دا من بیدون آوه تشکر بو برمه بو محس باز دا جاره که معو میزکر حسب ما دو برو به عرضه کت هر وکی 10 کس من سر پشت حسبه بگرن و داینن وی میدانه yani tedid bejin meleketewî parast êm ji herhalde tişek wisa bû xwedê bike û erdê ku ez dimeşiyam qûm bû xusar negîşt hespê min nizanim heta wê gavê erdheş çi ye zelzele çi ye lê piştê ku ez çûm cem malbatê maliyayê ku zeviyê dixebitin mêze kir hemû rûniştîne selawata tînin û دعا دکن مگو خیره چی بویا گوتن تا تشکی ندید مگو نا گوت اوی کوری سور بنیرم میزه کر تفو دومان را بویا براستی جی شوا اردهجی دیاربکر پشتی وی من استانبول جی سالا نوتو نهی او اردهجا استانبول جی مدید
و یا دیاربکر جی مدید او اردهجه که من بری دیتمون جی خوب بمرا حساسیته که چه کربو از زور آدوم چوا اردهجه دست بکر از هشیار بوم ام 4 کس دو کره من خانمام ام بن ماله بوم خانیه بون ام جی کی برهف بون تدی وی گاوه ثانیه دبن دقیقه دبن وک ساعت درباس نابن ام حالانه ددن هف ام پشکریه ددن هف موراله ددن هف برخواب بدن وی خلاص به مخوار کربو آخر بوی آوائی خلاص بو و پاشی ام درکتن دروا من نزانم بو يعني ليه من تخمين كر اردهجه کی پر بهیزه مگو گلو ناوان داوی اردهجه دیار بکره آن علازیزه تدی هری داوی علازیزه چه بو پیش ام درکتن دروا مکاری ام تلفونا بنیرن ناوان دا اردهجه مراش بو و پی در پی ایده او نوچه و دنگ و باس اردهجه بلا بون ای دیار بکرجی ما هر کسی ناسی خواه دوست خواه حوال خواه دگریان تلفونی که مکرن تلفونی که بو ماتن وسا خویا بو دیار بکرجی روخاندن چه بویا لورا گلک تسیل دیار بکری کر اردهجه پاشی امهین بون که دیار بکر نیزی که 6-7 بینه روخیانه تک چونه لی گلک نیزی که 1000 بینه دنجی خسار دیتنه گورا هریمن دن یعنی وک مراش و آدیامان و حتی و ملتی انتابه ام بیجن صحیا انتابه دمک و مقایسه بکن بگومان ام دیاربکری بشانس بون دیاربکر بخساره کی هندک بی اردهجه درباز کر حتی وی گاوه سر 400 دیدا مریل دیاربکر چه بونه 7 بینه رخیانه گلک بینه که خسار دیتنه هنه لی بگشتی گور هجمارا فرمی حتی وی گاوه 43500 از وسا تخمین دکم او هجمار وی گلک زیده به هجمارا مریا وی اردهجی دل ما گشا داخل کر ام گش برین کرن دل ما برین کر ام خمگین کرن ایکو هاتن ایکو بن کاول اردهجی دا مان براستی جی دما کو بالا خو مرف ده چیروکی وان دنگی وان کذبا مرف ده شوته لی آخر اف آفاتن بویرن خوزایی هر وی هبن اردهجه لهیه ام بیجن وکی دی شوات تشتی وسا احتمالا هر دم چه به پیشیا وان گرتن گلک زحمته لی با عقلانه دماکو ام تبگنن ام انسان با عقلانه تبگنن ام دکارن خسار اردهجیزی و خسار آفت دنیکو چه دبن و بسر انسان داتن کرونا جی وک آفت کی دن بو یعنی امین نوج کرونا درکتن و ام راستی اردهجی هاتن انسان با عقل خو به دیسپلین خو به زانین خو کار خسار آفت خوزایی کمتر بکه تشتی که مدید بگشتی او عقل او حاضری گلک کم بو مداخله درنگ چه بو او خسار گلک زیده انجام وی چه بن ام کارن پیشی دقیقه و ساعت پیشی اما وانا مناقشه بکن ویگا ویزه و قصبیش گلک سپاس کک بیلان هر کرده کل زمین دنیای بیشک جوی اردهجه متاثیر بو بچاوه دروای ولات و شان و چاپمنیا سویده که نمونه که اروپایه او اردهجی به انجام و پیش حاضری و هوارچوینا خواه تو چواد بینی چواد تی نرخاندن گلک سپاس کک ممتاز جبو به امکانه بله دست بکن از دخوازم یعنی سرساختی جبو همو ملت کرد این جیان خود دستانه جخزم و مروی وانا بخوازم
ين هباري مي نزيك هنا دنا واندا ناسو دوستي ما هنا جوانا صبر دخوازم متانت دخوازم روحي مريم شاد به بيگومان دربه به چابکی و دوی نابری دا براستی جبو مدیا من آسوسیال نه او که از دخوازم دو هوارین هیجاک و وان روژین داوی ما واندا کر جبو وانجی داخوازه خوی سرساقی جمره و دوست و هواری وان را عبدالرحمن دمر و خیرتین آتاوای جبر نخوشین خو مخابن اندره هفته داوی دا عبدالرحمن دمر ایرو جیانا خوش دستایه با وانجی خمگینم سرساقی جمره و مارباتا وان را داخواز دکم كيك سعيد داوية أخفتنا خدا أساس مسألة بر زلال شروع وكر يعني فلاكة خوزائي طبيعي ند دست مروفا دا يكو بيك ورا ياجي بيشي لي بگirtin لي وكي كو او بخوجي بناف كر كم كرنا خسارتين ببان فلاكتين خوزائي دست مروفا دايه و نمونه يوي هنا يعني ام دما ايرو دا ايدي يعني دما آگاهداریه دما تکنولوژیه دما يعني ايدي دنيا بويا گندکی بچوک هر کسی هر تشتی دکاره پرزو آگاهدار به و در عینی وقتی داجی زانیاری خو خورد بکه یعنی ژاپنیا دپرم چید به شیلی دپرم چید به زلزله چید به اردش چید به لوان درا اگر جمیلیونا یعنی سری 100,000 گرک جارا عالمین لسر بان پرسا بویا وای حساب کن یعنی 100,000 چند کس مر یا جی چند کس بریندار بو یا جی یعنی سری 100,000 خانی چند هلوشیان لتركيا يعني كيك سعيد يعني ابي لجي باسكر يعني ويشاغي من دياربكر بون ل عيني روش از بخو جي چوم لجي چوم گوندي ما اري قلبي جوي چاغي هما جوي چاغي ياجي ام دپرما بارتوي بگرن از بارم 66 دا بو یا 67 دا بو زاروك كيب چوبو مس لي ام بي حسيا وي چاغي ام لجي دجين و پیوندی لجیا و وارتو پیوندی قلبی و وارتو یا فرام پر خورد بو يعني بحسب تجارت خو شونا دياربكر بموشه وارتو را چه ذكرن جوي چاغي حتى يرو بگرم بكيماني 20-25 اردهش لوان دورا چه لوان دبرا چه بویا لوانه چه بویا علزیه چه بویا ارزینجانه چه بویا وارتویا لجیه و هر جانه خسارین کو چه دبن نه ایشی عاقلایه خسارین پرمزن چه دبن بگمان بیا گوتنه که سویدیا هیا او جبو زبستانه بکارتینن لی جبو فلاکتین ببیا وایجی چه دبن مثلا يعني زبستان سويدي پر ساره سويدي نابجن دنيا پر ساره دبجن يعني سويدي دبجن دفين تا كارل بينتر دفين دوريغا كلادر يعني جلي بكير انا نكو هوا برساره اگر مرف جلي راست لخوكا يعني زبستان در باست به تاثیر او که جبو وان تشتاجي دبجن اویا نمونه کی زانیاریه مرف وقت تدبیره بگره
عاقلانه حرکت بکه به پیلان حرکت بکه دکاره وان تاثیرا کمتر بکه نو حتی روژا ایرو قاسی کن من چاپه منی تعقیب کریه دولت دبیجه که دور 44,000 انسان مرنه لی ین پسپور بیکاری دبیجن که اگر او هجمارین دولت راست بن که 12,400 خانی بلند هلوش یابن دوان خانی دا سر هر دوان بیناین بلنده یعنی سر هر یک چهار قطبه او işte 3,8 دبیجن یعنی بیجه 4 و در خاطر انسان بله يعني حسابي وان هي او جيولوج كي دو جيولوج يعني رقم پر برچاو وبحساب كتاب ددن يعني دبيجنكو بكيماني دوان بناين كو هلوشيانه تثبيت كري هلوشيانه مثلا دياربكر حفت حبل ل انطاكيا شويه يعني مالباتا جنبرا من علي بابي وي يعني جنبرا من خطايه ابي وي متين وي زاري ابين وي متين وي زيدي 20 كاس تاني جنب مالباتا كي بحزار خاني دبيجن 250,000 بن وان او كذا معناش خو يعني وجوان 100,000 کس هاتن در خستن 45,000 قبول دکن که مرینه و ادعا اوه که بکیمانی 100,000 انسان هن بن وان خانین بیناین هلوشان دیده کافلاده بن کافلاده بن وان کافلاده مانه يعني نوها دست بکرنه وان کافلا را دکن او کتکن پرچه انسان مری انسان بنوان دا مایی احتمال اکی پر بچوک بجی میلیون یک بجی بلکی دقلوک اکی دا دجی اکی دا بلکی انسان زو 15 روزا دا جبرچینا نامره اگر سرمایه نمره بر بلکی اشارت جیان بهن انسان را هینجی هبه او نوها بکبچا دست آبیتنه وان کابلا را دکن و يعني لاشه انسان جي لاشه مريا جي بركي پرچه دکن يعني 20 سال بره رجب طيب اردوغان نونرکی مخالفت پارتی سیاست ترکیه بو دپرما کجا علی دوز جایدا گوتنی نوی هنه بخود بیشه يعني اویا نقدره او قص نتیجه او قص لی هفته بره لانتابه جنك وقتا جنكي غازن دادي كان جدا قوي او دبت مجبور بقدر اخو راضي بن ابيا يعني تكتونا يا تنبونا عقل پلان زانیاری یا و دولت نیشان داده در دخل ارته دوام 20 ساله دا vergi stendine pırs heye mesela menci de rojnamaya da xwend sezgin yek jiwan endamên parlamentoya ku li ser ertihêja herî zêde pırs ji hikûmetê kiriye divan 10 salê dawî de yek ji wê pirsê wî pirsa vergiyê ku hatine berhevkirin û hikûmeta îro bersîva wî dide dibêje ku ew perê ku tên wexta ew qanûna vergiyê derket herçend di qanûnê da tê gotin ku ew tenê ji bo tedbîrên li hember erdhêjê li Tirkiyeyê bê bikar anîn lê wezîr dibêje ku bütçeya dewletê yek bütçeye perê ku tên û perê ku mesref dibin mesref ew di nav wan de ne em ji bo tiştekî taybetî
بکار ناینن يعني ليخستنا وان هي أفات بنا أفاده الوشياية يعني نورمال إيكو لهمبر فلاكات تدبيرا بقرأ أجر نكاربوية بيشيلة بقرأ ده كنترول بنايا دا بيشيلة بقرأ قنبة پشتی به فلاکتی بکار و دستی خود ریج بکه بینای وان بخو هلوشیایه بینای وان بخو لگورا قایده پیوان و داخوازن شرطن اردهیجه نهاتیه کرن جیولوگ بناو دنگ ایکو یعنی پیوان اردهیجه نزانه نکاری منه که از کم ده وقتا مرب گهداری آوان بکه مرب بکه به دهشته که بچه آوایی اف سیاست 20 سال دابیه دا جه هوقاس فلاکتا تو درس نگرتیه تو تدبیر نگرتیه و دسر وی دجی جبو آلیکاریه تو حاضریتونه یکی که لسر تصوف دکتراجی نکریه لیسانس کریه آنینه دانینه سر کرنه برپرسیار جبو ریخستنا که دوام فلکاتا دا آلیکاری خلقی بکد آلیکاری بگینه تونه چادر تونه جکو داری آلیکاری هره که داری تونه مرکزین دپوین آلیکاریا پیشی اویا چادر خوارنه یعنی تدبیرین هیجنینه تونه لوما اویا یعنی فلاکت کیه که دست دولت تیدا هیه ده نتیجه این به فلاکت دا دست دولت برپرسیاری دولت سیاستا نزانی سیاستا لسر درو او که پرمزنه و افتشت دوی لهر داری دنیای به زمانه که وکری به بحث کرن و او تشتی که که محمد جی گوت مثلا آلیکاری این که تین برهف کرن لدر یعنی وقتا بکه به دست حکمت ایدی خود زانه یعنی اردوغان وان پرانا جبود چه خرجت که تو گارانتیه کی کو آلیکاری انجدر و به دست حکمت و تین جوان درا حکمت را تین شاندن تو گارانتی تونه کو او دیگه مغدورن و ارتیجه یازده باجارن آدانا و هن مرکز خاطای توجه درخی یعنی جغرافیا کردستانیه مغدور صدی هشته زیده تر کردن ملت کرده و اویالی تاثیره که پر مزن لید که به قناعت همن یعنی ده سری واندا بلکی وکی سیاست که پر آشکره وکری پیلان کری نکره بنجی جبه استفاده دکن که دموگرافیا کردستان جی بین او کرن و کرد زیده تر خواه محتاجی دولت ببینن لی از دوی یعنی قاسه که تعقیب دکم قاسه که دخوینم دبینم اویا جبر شعب خلقی نای بشارتن خلق ویتشتی دبینه و لو ماجی هر روش هن قدخه یاتینن آیرو او که چاپ بو پیست حساب تویتر کردا ای دربه ولات و ای لندن ولات به قرار محکمه بداخوزا تشکیلات امنیت ترکیه هاتن قدخه کرن دخوازن بشیرن به فلاکت دخوازن نزانیا به تدبیریا دجمیناتیا به دولت بکرداره دخوازن جبر شعب خلقی بشرین کس به نحسه لدنیا نه او دنیای سالین هفتهیه دنیا نه او دنیای سالین نوتیه از بخوش یار بوم وقتا او که یعنی من ذکر تلویزیون بگرم نشکابه من تلویزیون دا
ساعت يعني ددو سيو سي يعني دورة من ساعت من تلفون أخو نيري ساعت ددو سيو سي يا سويدي يعني 2 ساعات من باشن من بخوش أخو خبر دا أو هات بيلا من بيشي من تلفون أخوش أخو كر لدربة بو بقيريا باز داد شو جو بدي أمر جيران رودنين خو بقي ندي أمنكا أو شوانن يعني قصة من جبه نمونه أوه بلكي دبرما بارتوية دي سالين شيستيدا دروشون دا ملت بيدا حسيا لآئيرو دا عيني ثانية دا لچار آلية الدنيا إنسان بي حسيا إنسان ديتن إنسان دبينن چه دبه چه نابه ولو گورا ويجي هلبست أخو داتينن از به مسئله در بوی آوایی دبینم و یعنی دیاسپورا کرد لدر دوی بان راستیا او جواتین کو املیت جین بین زمان و لگوراوی هم ده واره آگاهداری ده هم ده واره آلیکاری و پشتگیری مقدورا ده بوی آوایی تب بگره دوی هم اوساجی بکن وکی کو کک محمد بریا کو جو پروگرامی هره به آوای کی زلال آنی زمان سپاس کن بله نظام لترکیه هیتونه وقتی عملو داره بون لورا لهر کرومه لهر دزگه او هیا يعني بيجن تكيماسيك شاشيك ببيني صندوقك كاري هم رخنه بكي بنفسيني وك هم ولاتيك هم جي كاري بيشنياريا بيني و لتركيا جوكو بشرم ني قال كرم قدخه اوا قدخه يعني شو ناكو جبو وانا تشيب كي انسان ضرر نبي نسبه روش پیشیاری تگو داریم که رخنه تگو داریم که قداخت کن دویم برا کسب نه حسب و یک اوید دیا نها نورمال لهر باجاری جبو آگر تمارتنت عربه هنه مکانیزم که هیه ایدی دپرم جی خاندی آگر لهن هریمن ولات ما راستیه که جیانه هیه دویا بکو لهر باجاری جین کو بیجن مداخله اولی کو انا برسامنا اوی دا جیه يعني او دوین او هفته 2 ساعته پیشی کو کار مرگلک جانا خلاص بکه بله از سر خب به برسامجی کک سعیدم يعني الگوش چابدریا و يعني مکانیزم دولت یا هواشونه وقت دوی بلاز لگور امکانن هایی پیک هات پشگیریا نافخایی و یا دروایی ولاد چوا دبینن لگلک دراته گوتن 3 روزین پیشی کجرا دبیجن هفته 2 ساعته بقیمت کس دسته خو نابتیه کابلان yani قاندیته گوتن خلق هرمجی جبرتو نبونا آلتن پیوست و سرمایه زبستان نکار بیا مداخله بکن ve evet çoğaldı benim. Beli, ev rast yani mesela müdahaleye da havarçune da derengmayın ev şeki ve kiriye aşkareye kesni kare beja vallahi em vakta kadar çun minake ki pır ayuk bejim yani pişti banga havare jibo devlete derva skarım bejim ku dezga خیرخوازی بارزانی جباشوری کردستانی هات گیشت دلو که گیشت مراشی گیشت آدیامانی لگلک دزگه رسمی دولته جا آنقره نکاربون بگیجن وی داری او 72 ساعت پیشی پر گرینگ بو سرویجی گنگشیه گلو او براستی جی جهانتالیو ترالیو بی پیلانی بو آجی دناوی دولت دا هنه که خواست هیدی گران بچن او پیلانه کی وسا و شرطی کو نخویا تی گوتن مرو جویجی شک دکه گمان دکه
تدی جارنا تشتکی زیاده قیمت نادی تدبیجی او يعني گورا تا جبو تا درجات دو دای قالوا او خلقي هرمي درجات دو دا هاتا ديتن شاوي دولتي دا او هوارچون درنكت يعني او كيمانيا حكومتي بو ان دناف دولتي دا او فامو فرستو تي گيشتنا نجات پرستاكو هر تشتينا درواي خواه گريده دا او فام نوا بروکراسیا دولتی دا وی چرخا گراندنا دولتی گران گرتن گران کرن او گلک دولتی بیانی هیزی بیانی تیم هوارچونی جدر و هاتن گیشتن جیه بویرا جیه اردهجی گلو ما هیزی دولتی ای فرمی نکاربون بگیشتانا وی داره دبیجن ری هاتو قلاشتن ری تیک چوبون باشا ممکنه ریتک شون او راسته هنک جیا ریتک شویه لبردست دولت هلیکوپتر هنه تیاره هنه وکی دی او آراجی کو او علاوه کو او واسطه کو کارن تیم پیدوی تیم هوارچونه گاو کی زودتر بگین هرمه بردست دولت هبو او مثلا درنگ ماین براستی جی هر کسی کی میکروفونا تلویزیونا دچه برداری دویوی مراشی جی انتابی جی عادیمانی جی حتای جی جخلکی هر کسی کو دپیون ویه که تینن زمان یعنی او نتنه شروعه که میا امزور دادن حکومتی علیه حکومت و دولتی دا ام پروپاگاندا بکن درده که می پروپاگاندا تونه داوی د بویره کی آفته کی وسادا خلاص کرنا هر انسانه کی بو مگیشا گرینگه انسانه منه قازو ام بچین بگیجن هوارا وان کاربن وان جوی تنگاسی خلاص کن او قاس گرینگه پیدویه لی لازمه هم دولت بخو اگر افتش بزانین ببروکراسی بچرخه بروکراسی بگرانبوناوی آنجی بمداخله دن اگر گران نهاتیه گراندن جاره کی دوی او بی نوت کرن او سبروش ترکیه جغرافیا ترکیه سر ارده اردهجه جغرافیا اردهجه زلزله ایرو لوی وان باجارا چه بو 10 باجار شوی اردهجه تاثیر گرتن سبروش هر کس گنگشی دکه دپیوه مناقشه دکه بو استانبولی باجاره کی مزنی وکی استانبولی İzmir بخوشی سروی خطری دایه استانبول سروی خطری دایه گلک 24 باجاری ناو دولت ترکیه دا سر جی اردهجی هاتنا آوا کرن گلو اگر دوباره اگر او خطری او چرخا درنگ ماینه نه چاره سر کرن سبروش دوان باجارا دا جوی گلک خساری زیده چه به هلا باجاره که وک استانبول و خساری هین پر زیده چه ببین اگر چرخ دولت او قاس گرام بگره یادن جخو دولت درنگ چو پیشتی که درنگ چو جدروای دولتی خلکی هرمه ام بیجن تیم هوارچونه که جدروا هات بون وی جاره لهرمه لسحای ریخستن کرنا وان پروبلم بو ندهشتن گلک ریخستن سویل خلک سویلی که نزدیک وان باجارا بون چون بو آلیکاریه پیشیوانجی هاته گرتن باشه اگر ریخستن سویل دروژه کی وهادا نکاربن بشتاری بی خباتی ببن بناوی خو ریخستن سویل بو چه نه ریخستن سویل اگر بگریدای دولت کار دکه جو خو ریخستن دولت نه دوی که دولت بوان ارگان خو بان ریخستن خو کار بکن ریخستن سویل جبر کو دروای دولت دخوازن کار بکن بگریدای دولت کار نکن
بۆ وی هاتن ئاواکردن ئەگەر تو ڕێ نەدی ڕێخستنی سڤیل ڕۆڵا خۆ بلەیزن خەباتا خۆ بکن وێ دەمێ ڕێخستنی سڤیل هەمیە بگرە فەسە بکە بڵە تو نەبن ئەگەر هەنە بێگومان دەمێکی وهادا هەنگامەیەکی وهادا ڕێخستنکردنا خەباتێ ئۆرگانیزەکردنا خەباتێ گرینگە یعنی هەر کەس بسەرێ خۆ تشتێک نەکە لێ ئەو کەسێک و هاتنە سەهایە ئەگەر تو نکاربی ڕێ بدێوان ڕێڤێکی ئەو گۆراخوا ئالیکاری بکن تەولی vê خەباتێ ببن بۆ چی ڕێخستنê سڤیل هەنە ji ber wê yekê rê li pêşiya rêxistinê sivîl girtin tiştekî nerast e tu rê li pêşiya tarîqata vekî tu rê li pêşiya rêxistinê sivîl bigirî ew îzahata wî nabe yani bêguman afat rêxistinekî herî mezin e ew alav û wasîteyê berdestê afat rêxistinekî fermî ye yani afat wê rola xwe bilêze afat wê karê xwe bike lê dervayê afatê tu bixwazî enerjiya civakê milletê tevlî vî afetê bikî da ku zûtirîn dem karibin bigîjin hewara van însana divê tu rê bidî rêxistinê sivîl kesê cîranê van gunda van bajara bigîjin hewara wan û karibin faydekî bigeyîn wan yek wê alî ez bêjim ya dido hejmara miriya mihêvî dikin ku ama hejmara miriya ji vir wisa kutbe 44,000 bejortir neçe lê kekvîldan bas kir gelek pisporê ku derdikevin dipeyvin li gor bînayê ku şuqeyê ku kavil bûne têk çûne li gor hejmara wan û yani arîtmetik reqamekî dema ku derdixin meydanê ev ihtimal û texmîna ku tê kirin belkî nêzîkî 200,000 însan dibêjin ihtimale ku ew be lê heta îro ê ku hatiye eşkerekirin hejmara fermî nêzîkî 44 e lê ev hejmar kesê ku nasnama wan nehatiye tespîtkirin ne di nav vê hejmarê de ye ew kesê ku li gunda bin kavila da mane gundiya merivê wan derxistine û li gunda defin kirina veşartine hejmara wan ne di nav vê hejmarê de ye em ne ku dixwazin hejmara miriya zêde be lê axir divê merivê rastiyê zê qebûl bike çiye meriv rastiyê bêje û ew hejmar neyê veşartin meselekî din dixwazim weka hişyarîkî heta vê gavê li gor agedariyekî û hatine belavkirin koçekî gelek zêde li herêmê heye xelkê herêmê ji cîyo warê xwe bajarê xwe koç dikin diçin bajarê meziniyên weka İstanbolê Ankarê İzmîrê ve bajarê dûrê bajarê xwe ev koç xeteriyekî mezin e ew koç kare xerîta kulturî demografî û kare van herêma alî çandiniyê mawciyê ku ew bajar têk çûn erdê van bajara her yek karin gelek erdê gelek dewleta mezintir e dema ku ew însan bêne teşwîkkirin da ku cîyo erdê xwe berdin herin bajarê mezin ew xeteriyekî pir girîng e divê pêşiya vê xeteriyê bêgirtin her giya serkoka xwe şîn dibe însanê ku ji erdê xwe ji welatê xwe memleketê xwe veqete ji koka xwe jî qut dibe ji ber wê yekê hêvî dikim heta ku ji me yek û yek şexsa dewlet rêxistinê fermî û nefermî em karibin ku xelkê xwe bêguman xelk tirsiyane newêrin herin navxaniyê xwe heta ku ji me bê em her yek alî xwe da wan teşwîq bikin îqna bikin ku ser erdê xwe bimînin sabir bikin hinek berxwe bidin erdê xwe welatê xwe warê xwe bajarê xwe terk nekin neçin vê gavê ew qas bêjim Bele gelek spas kekvîlan tiştekî ku tu lê zêde bikî Na birastî yani ev erdhêj ji hemû niyeta wê de tir kek saycî bû yani
ne mesela rastiye ki derkast orta ev devlet careki bir hazri bu hazriya ku heyeci nekirin vakta xuda nekirin yani numune ki Süveyde bedim dü memurin itfaiye le bajarı örebru roja düşemiye yani seresbe roja ardej roja düşemiye ya saat 4 sıbeye dü memuri kullu itfaiye de xabetin derhal kampanya betkin aynı roja da 40,000 kron evtkin abiya çapemeniya Türkiye'de cibela bu roja seşemiye li teyara xuswar dibin kuçke binave kil yanji buxura dibin roja seşemiye evare digejin Maraş'e li Maraş û Antabê bi saya ew 40,000 kronê ku berhev kirine mesrafê xwe falan bûye wê ew kirine 18 insana bi riya ew kûçikê wanê perwerdekirî ku lêgerînê dike 18 insana derxistin bana du şahsê li jorê dunyayê ev devlet dona pêr Mevlût Çavuşoğlu di ziyareta Komiserê Yekîtiya Ewropa û Wezîrê Swêdî ku binavê Yekîtiya Ewropa ji bo serokatiya demî ya Yekîtiya Ewropayê dikin Swêd niha çadir dixwaze çadir tuneye devletekî 84 milyon nüfusa wî hebe li 10 bajara ew çêbûye xelq mikrofon wexta dirêj dikin çadir dixwazin di felaketekî wanî de ev ya be şewat be lehî be nizanim çi be herî yani tedbîra herî pêşî ew e ku devlet bikarbe insana bihewîne li ciyê wan bihewîne bi rewşekî maqûl bikarbe bihewîne eger serma be imkanî wanê germiyê falan loma yani numune gelekin herkes medya civakî jî û êdin televizyon û rojname û wekî din de jî dixwîne ev yani cana dibêjin bi Tirkî dibêjin mûz devletî Swêdî jî wê ew kê bikartînin yani ev ne devlete yani cana dibêjin devleta çadirê wan jî tuneye wek ecêbekiye felaketekiye û felakete herî mezin jî rêveberiya devlet û dezgehên devletê ev ya derxistiye ortê spas bele em derbasî mijara xwe ya diyan bibin di van hevde rojên ku hem erdejiyê rabûn û rûniştin îdî millet kes qala siyaset û hilbijartinên ku ma gulanê de dihat fikirandin nake gelo wê hilbijartin dema xwe de çê bibin kekbîla بۆ کی دەپرسێ قوربان بگۆ kekbîldan Kek Mümtaz yani bi rastî rewşekî pir tebleher heye yani tu tiştekî zelal li ortê tuneye yani carekî eger kanûnî be de kanûnê esasî kanûnê hilbijartina falan dibêje ku yani ji derveyê rewşa şer hilbijartin nayên texîr kirin selahiyeta dezgeha bilind ya hilbijartinê tuneye ku hilbijartina ji derveyê rewşa şer texîr bike Erdoğan di her axaftina xwe da dibêje ku salekî wext bidin min di salekî da ez ne bawer wan kabil rakin bi rastî dibêje salekî bidin ez ê hemû însanên ku xaniyê xwe wenda kirine ez ê ji wan re xanî çêkim ez ê vê birînê bikelînim yani qenaata me heta dehê adarê divê em bisekinin ka yani Erdoğan bi zanabûn dixwest hilbijartinê ji ber gelek hin faktörên cuda di programekî din de jî me behs kiribû yani carekî yani kasaya devletê vingî vala ye kasaya devletê hesab bikim banka merkezî ya
Türkiye yani 6 milyar dolar deyindare. Kasayı vanda peret tüneye. 6 milyar dolar. Yani gerek kes gotum ki yani Erdoğan 2005 ve bine jibo du sebeba yek pere nemaya hazirani de belki karbe maaşı halkı bide do jibo xo jwe münakaşe ko yani ev dikare hukuki bibe namzet yanına jwe münakaşe xalas bibe وقتا خدا البجارتن چینه به و دمه جاره کیدن به مناقشه دکاره به نامزد براسی روش پر تبله به یعنی مرف نویره تو پیشبینیه کی بکه بیجه کو گلو اوی البجارتن چه به یا اوی تخیر به yani روش بروی yani به دچکو yani قناعت من yani riska ku Türk buku nav xoda bikevin şer yani çıkaslara zeydetirdi be. Hem ji usluba siyaseti em ya histikin hem ji peyvendiyen civaki ya rojane de tişteki heri biçukta millet dikeve kırıka hebudu o lever edi yani mesela ji kurda vedetir bu ya meseleye ki yani helbijartın Erdoğan yani ciddi Erdoğan bey bir karibe bike evi hiç hilbijartın falan evi neke kesin evi neke le gelo civat evi pe kail be ne kail be yaci kaveta wan evi ter bike ko peşiyle begirin hilbijartın ya ma gulane yaci vakta huda ma hazirane çebe marif zu ne veret tişteki kat'i beje لي داخوزا اردوغان بقناعتها من بر زلاله بدبي بلند اورنج هنتشتا دا غوتن يعني دسويه جدا ده نبزا جواكي دخوازه كنترول بكيكا ميل بركيجان عاليه به لوما يعني جبيا ويدتر yani zaninamen, zanyariyamen yani tasavvuramen nagice ve yekeko ez bejim wala ya ev çebe ya ev şenebe letişteki akat idkarım bejim ko eğer desti Erdoğan da be u JB ev hilbijartın nuha çeyneke. Bale. Şoz desti da ve ticari iktidar jide be tişteki dine. كيك سايد وكيك باللانجود قصة دولته ده برنامج يعني و اشتباه عرض هجية وروشين خراب تربه ويعني بتاع أردوغان وبير بهره البجارتني يعني تدري شيء بيجو من أو فاتورة عرض هجي كوتي جنجشي كرين أو قوتنا كو بسبور دبيجن نزيكي 100 مليار دولار تنه او تشکو حکومت دبیجه من ناف ساله کی دا خانی و آواکن هونید خانی خودارونن کمتر نزدیک 100 میلیارد دلار بچکی جرا لازمه او هجمار تی گوتن او کاربن و هجمار پیدا کن نکاربن او ندیاره لدروا مساج کوهات لیکتیا اوروپای امریکایی او پشتگیریا کو اگر بخوازن کردی کار بینن دروا آلیکاری بو اردهجیزی دخوازن سر بلدیارا وی تشتی بکن بلکه اوجی احتمالا کو حکومت او آلیکاری کو هرن بکارانی ناوان جبو هلبجارتنه پیشیاوی بگرتن ری ندن تشتی وها از باور دکم او مساج بو وی کی هاتا بلاف کرن او گوتنا که ویلدان جی باسکر ساله کی مدت بدن مه او گوتنا خدا هن مساج جودا ده گوتنی بلند آرنشتی وی مساج ده لی باور دکم اگر مخالفت سست نکه اگر مخالفت نکه و بربای او مسئله کی ملیه
او آفتكية او لازم ام همو بهفرا تبقرن او بكن ام جبوكو كاربن بن في باري در كevin دوی ام هلبجارتنا باش و بخن نكevin برباي فكركي وها زحمته تابي درنگ خستنا يعني ايروجي مبيجن سازيا بلندا هلبجارتني و آلية اك بارتي دو ايرو هفديتني وان شيبون داكو هلبجارتن شيبه اي خلقي كو جهره ما خوش باجاري خو مالا خو كوش كرنا چونه جيدن او تبلي چوا تبلي هلبجارتني ببن باور دکم راپورت تکنیکی و یکی و گنگشی سر و یکی تینا کرن امزانن کو بوانده باجارا روش آوارته جی هاتیه اعلان کرن اوانا همو پروبلمن لی درن خستنا هلبجارتنا زی ریسک کی گرانه یعنی باره کی گرانه او جخو او اردهجي بخو عليه حكومت دا روشكي نو تشيكريه اگر حكومت بكفه بن باركي وسا مسؤوليتيكي وسا البجارتني درنگ بخه او كرديه حكومتي كمايا ناف قلدا ناف خلكيدا او بيتر او كردي كم بكه بينا خواري لجاردن تركيا ام بيجن سديسن و هلبجارتن چه به آنجی و چه نبه درنگ بخن و گاوی زوی از باور دکم لی وسا خویای چارده گلانه عالی مخالفت دا و ام بیجن رای گشتیال ترکی چارده گلانه دا چه بونا هلبجارتنا عالی مناسب دبین اگر حکومت پاش دا نکشینه احتمالا مزن شارده گلانی و هلبجارتن چه؟ بله اگر هلبجارتن که ممتاز لبر از یانش خود پرسم پیوا تپرا کاری اوجیب کی به بریاره یعنی پاش فداینا هلبجارتن یعنی اگر به داین کی و بریاره و پارلمانتو آن سروکومار اوجي باوركم اوكا مناقشه وبيوي يعني هلوستا ماسايا شش بارتي ويتشبه كيك ديلان بومن دبيجي ناش كيك ديلان باش كيك ممتاز يعني قاسيكم مخوندي دورا من ليجي نيري قانون اساسيه تركيا دا يعني هلبجارتن جدر بي اوكي يعني جارك بارلمانتو دبي بريار بده وجدر بي روشا الشر دبي تركيا وقت دولتك درة دناف شر دبه دكارا بي تخير كرن يعني اوسا تين ليساندن وهلبسا او بارتي ششقولي جي اوكي يعني قلشتاروغلي ويندنجي چند جارا بيان دان بوتون يعني ام نهايدن هلبجارتن باش به بخستن اما خورتی لهمبر درکبن چه دبه بلا ببه هری درنگ حجده حزیرانی دا اوی هلبجارتن چه به جوه نقطه از دبیجم جخو پاری یعنی چه قصد چه نابرا ترکا بخو نابرا ترکا هیزن ترکا بخو روش زیدتر حشک به زیدتر لهمبر هم ایریشکار دبن و ریسکا کو yani Erdoğan her hezi xo bikar bine bixwaze ew ki paş ve bixe dikare şerekî navxweyî nav Tirka de bixwe jî rû bide eger merev ji usul û uslûba siyaseta rojane ya îro hereket bike tiştê ku min lê zêde bikira ji xwe kek Mihemed gotibû نها كيك سعيد ديسا بحث كير يعني للدربة يعني بريكو نها شازده آداري دا بروكسل بجوين چه وك رسمي پشتگیریا اردهجه لترکیه
دولتên Yekîtiya Avrupayê ew ê fonekî deynin û li derve divê hemû xebat bê kirin ew înisiyatîfa endamên Parlamentoya Avrupayê piştgirî dê bê kirin ku ew alîkarî divê bi şerta bê girêdan bi projeya ve bê girêdan bê proje û bê şert û bê şurt ew alîkarî divê negîje destê dewleta Türk destê Erdogan ew dikare pereyekî eger bi qenaeta min ew ê mezin be pereyekî ew ê mezin be ne hindik be ji bo hemû hesabên ku tê kirin maliyeta vê erdhêjê ji bo dewletê eger dewlet destê xwe babêje van xesarata tamîr bike zêdeyî 100 milyar dolar e 100 milyar dolar ne işê yani tevaiya bütçeya Türkiye tu bidî pereyekî pir mezin e yani Türkiye ji bo 3 milyar dolar deyn bike 5 milyar dolar deyn bike xwe diçirîne yani hin hesab jî tên kirin ku Yekîtiya Avrupa ihtimalekî mezin nêzî 3 milyar euro bütçeyekî ew bikin ji bo ev jî pereyekî pir mezin e ew ê nefes bigire Erdogan loma yani bi mira qenaatekî wisa şêbiye dehê meyê dehê adarê divê em bipên dehê adar ji bo ku hilbijartin çardehê gulan da çêbe Erdogan divê herî dereng yani dehê adarê da parlamentoyê fesih bike yani hilbijartin bi wî awayî çardehê guranî da çê dibe yani serheyeta wî heye ku ya îstifa bi xwe îstifa bike wê demê parlamento jî fesih dibe û şêst roja da hilbijartin divê çêbe û ji bo ku hejdeyê guranî da çêbe ew jî dezgeha bilind Yüksek Seçim Kurulu dezgeha bilind ya hilbijartinê not roj yani hejdeyê Hezîranê tarixa hilbijartina tarixa normal ya hilbijartinê not roj beriya wî divê teqwîma hilbijartinê yani diyekî da şêst roj şêst roje diyekî da not roje yani not roj jî dibe hejdeyê adarê yani hundirê meha adarê da ev mesele ew ê zelal bibe ji wî wê de tir texîr kirin eger diwan tarixa da ev ê xuya bibe bi qenaeta min û dîsa dubare dikim yani ji destê Erdogan bê ew ê hilbijartin niha nede çêkirin heta ku destê xwe xurtir bike bi alîkariya ku ji derve bê û wekî din êdî destê wî da çi imkan hene bikarbîne ku piştgiriya xwe û rewşa xwe xurtir bike. Bele. Em derbasî mijara xwe ya sêyem dibin. Fek Saîd bîstiyekê Sibatê yani wekû dizanin roja navnetewî ya zimanê zikmakî ye Yekîtiyan Netewan xwestiye bi pîrozkirina rojekî wiha girîngiya zimanê zikmakî derxepêş milletê Kurd di vê erdhejiya ku li Kurdistanê çêbû bi kêmanî 10 milyon Kurd jê mitesîr bû bi kêmanî mafê wê ku bi zimanê xwe hewara xwe bigîne hewa çûnvana tune bû wekû dizanin ji bo hewariyên erdhêjê dewletê mekanîzmeka pirzimanî ya telefonê amade kir mixabin di nav wê mekanîzmaya pirzimanî bawerim 6 bû 7 ziman bû zimanê peştû hebû lê zimanê Kurdî tune bû hûn di 21 Sibata 2023 da rewşa zimanê Kurdî çawa dibînin û helbesta dewleta Tirkiye zimanê peştûn ve got filozofekî Almanî yani zimanzan e Porzing ew dibêje ziman behjmara dewleta zêde bin dewlet behjmara zimana zêde nabin peştûn xwedî dewletin Efxanistan em rejîma wî nas bikin nas nekin qebûl bikin qebûl nekin xwedî dewletin loma zimanê peştûna di nav vî lîsteyê de heye Kurd xwedî dewlet nîne û zimanê wî jî nayê qebûl kirin û nav vî lîsteyê de nayê jimart
دگل وی تبیجی گلک دولتین کو پر زمانینه زمان جودا جودا دناو ملت وان دا تی آخافتن و او زمان هاتن ناز کرن دهنک دولت دا وی زمانی دو زمان سسی پروردهی دبه هینکاری دبه لآخر او دولت تینا ناز کرن یا هری بالکش و نزیک مجی باشور کردستانی ترکمن هنه زمانی وان تی ناز کرن با واکی فرمی نکو وک اقلیات کلدان هنه آشور هنه زمانی وان تی ناز کرن هجماره کی پر هندکی ارمن هنه زمانی وان تی ناز کرن با واکی فرمی ادما کو او دموکراسی جی دوی ولاتی دا تونه به او ولات پر کلتوریو پر زمانی حزم نکه قبول نکه دگل کو گلک امزای وی هنه بن پیمان ناونتوی دا کو مانا یک جی پیمان ناونتوی مافی مرووایه زمان اسی خوده مافی کی مروویه یعنی او پیمانا کوان امضا کرنا پیدوی پیمانا خوشی نایننجی او نزدیک ترکیه دا ام بیجن ناف سینور سیاسی ترکیه دا 25 میلیون کرد هنه که ام باکور کردستانی ام بیجن هجمارا که تیگ 25 میلیون کرد جوان ورگی تی برهف کرن باش تی گرتن به باجا کردا به باجا کردا تی برهف کرن به سدان انیورسیته ترکیه که زمان ترکی زمان بش ترکی ادبا ترکی هیا ماموسه وان به باجا کردا تی نخواهی کرن ماموسه وان به باجا که کردا هاتیه برف کرن کار و خبات خود دکن لی مخابن او 25 میلیون کرده که لی باکوری کردستانی او لی ترکیه هنه نکارم به زمان خود بپیون دروژه که وهادا مساجا هاوارچونه مساجا هاواریجی به زمان وان نایه کرن وی برده پارچه کی دنه کردا باشور کردستانی برای کردا هاتن هوارا برای خود ناوا ترکیه دا ام بیجن او پارتی سیاسی که هنه کی وان دنا وان پارتی اپوزیسیون دا جی دگرن پارتیا او مساجا ümit Özdağ Ahmet tişteki dinlen bejin او bu merveki Nejat Perest'e diyara partiyavi li ev partiya ku xwe bi navê demokrat nav dike o di nav opozisyonê da nav partî şeşkolî da cî digire cîgirê serokê partiya demokrata Tirkiye rabû çi got ew alîkariya ku ji Kurda dihatin ji başûr dihat dixwest ku pêşiya wî bêgirtin nehêlin Kurd alîkariya birayê xwe bikin ew roja teng ev zihniyet ev nêrtin nîşanê nijadperestî ye ew gotinê ku cîgira serokê Partê Demokrat got ew gotinê ku Ümit Özdağ gotin ne tenê gotinê wan e gotinê beşekî girîngê civaka Tirkiye ku xwedî zihniyetekî nijadperestin yekê ku nijadperest be çawa wê tehamûla hebûna kulturekî din zimanekî din milletekî din bike îro welatê ku em tê de dijî zihniyetekî wiha serdest e bêguman em bêjin hin gav hatine avêtin pênc unîverseya da beşê ziman û kultura Kurdî hatiye vekirin divan unîverseya da gelek xwendevan perwerdeyî dibîne perwerdeya lîsansê dibîne lê mixabin bi sedan xwendevanê Kurd beşê ziman û kulturê Kurdî mezûn dibin xelas dikin salê ya di du sê kes têne tayin kirin yani 20-25 milyon hemwelatiyê te hebe o te üniversiteyê de te beşê zimanê Kurdî vekiribe o divê beşî de bi sedan
kes mezun bibin tu tenê du sê kesa tu tayin bikî ew heqaret e neheqî ye ser zimanê Kurdî mafê ziman di dinya îroyîn da divê neyê gengeşî kirin neyê münaqeşe kirin hele kutekî mezin bi wî zimanî bipêve yanî kuta wî kêm zêde çi dibe bila bibe yani dema basa gotinê dibe Türk dibêjin ku em bi hezar salaya bi hev re dijîn wek biran e em bi misilmanî biran e em vî coğrafyayê de birayê hevin baş e bira wek hevin ser mîrasa dê û bavê xwe wek hevin eger mîrasekî me hebe mîrasekî me yê hevpar hebe divê em ser vî mîrasê wek hev bin heta ku Türk wekheviya wî mîrasê parvekirina vî mîrasê qebûl neke çawa em ê bibin birayê hev çawa em ê karibin bi hev re bijîn milletekî daxwaza mafê zimanê xwe daxwaza herî mazûmane ye daxwaza herî demokratîk e ez îro tiştekî şermezariyê dibînim ku zimanê Kurdî weka zimanekî fermî li Tirkiyeyê nayê qebûlkirin û nehatiye qebûlkirin bêguman ew karin polîtika cumhuriyetê virda û beriya cumhuriyetê zî her li ser înkara Kurda hatiye avakirin ser tunekirina tune qebûlkirina zimanê Kurdî hatiye avakirin ji ber vê yekê ku zihniyetekî wisa çêbûye ew zihniyet bi tu awayî tehamûla hebûna zimanê Kurdî nake tehamûla hebûna Kurda nake ji ber vê yekê rê nadin zimanê Kurdî xizmeta pêdiviya ku ew bac û vergiya ku ji Kurda digirin bila wî bacê ji bo zimanê Kurdî jî parekî jê veqetînin wê vergiyê bo zimanê Kurdî bo perwerdeyiya Kurda bo perwerdeyiya zarokê Kurda bê veqetandin lê mixabin ew nayê kirin ev 10 salê dawiyê ku roja ku dersê Kurdî wek dersê bijarte hate qebûl kirin ji wê rojê heta îro vê pratîka 10 sala nîşan da ku bi vê awayî jî nameşe yani wek dersê bijarte dewlet kanûn derdixîne an jê resmî biryarekî tê girtin lê bin perdê da paş perdê da çerxekî din digere ji bo ku ew tetbîq nebe ji bona ku mafê zimanê Kurda bê tetbîq kirin bê qebûl kirin divê zimanê Kurdî wek zimanekî fermî yê duyemîn di kanûn û hukûka dewleta Tirkiyeyê de bête qebûl kirin û bi zimanê Kurdî perwerdeyî bête kirin bi destê dewletê dema ku ev jî tê kirin ne ku li gora na 10 kes sinif çêbû çê nebû ew 10 kes 12 kes çêbûna sinifa li İstanbul û İzmîr û Ankara û Antalyayê binêre li Herêma Kurdistanê cê ku Kurd tê de piranîne divê bê sînor bê pîvan li wê herêmê Kurdî bibe zimanê fermiyê dumeyemîn û bi zimanê Kurdî perwerdeyî çêbe bi vê awayê ew mesele hal dibe wekî dî bi înkarê bi tune qebûlkirinê ez ne bawerim wê faydekî bide Tirka dawiya dawî wê Tirk vê yekê qebûl bikin lê wê gavê jê wê bêjin xwezîka me beriya 5 sala vî meselê hal bikire û em neketa em li hev neketane me vî xusarê nedane hev lê dema ku wî tê bigîjin ew ê jî wê gelek dereng be em ê hîn bêtir xusar ji hev bibînin êvî dikim rêvebirê vê dewletê kesê demokrat bi aqlê selîm tev bigerin dubare wek Kurdekî daxwaza xwe dixwazim dikim ez dibêjim ez dixwazim bi zimanê xwe kurmancî an zazakî dimilî kirdkî perwerde bibim ew daxwaza min e wek hemwelatî Tirkî ji bo rayedarê Tirkiye re dibêjim bi qedexekirina zimanê Kurdî bi tune qebûlkirina zimanê Kurdî tu fayde wê negîje wan û dawiya vê polîtikayê zinaya polîtikakî
غلطه شاشه دوی گاوه کی زوتر ev politika bugwere li siyasete da em mêze dikin dibînin ku siyaseta Tirkiye zihniyetekî wisa çêkiriye siyaseten tu ne bi hev re bêjî em bêjin baş e desthilatdarî tiştekî dine hikûmet tiştekî dine li hemberê hikûmetê şeş kolî şeş partî cuda cuda hatine berhev vê hikûmetê bi tetbîk nekirina demokrasiyê bi gelek tişta imtihan dike. Baş e bernameyekî we pêşkêş kir ji bo partiyê şeşkolî dibêjim. Di vî bernameyê de peyvekî Kurd da derbas dibe, zimanê Kurdî derbas dibe. Mesela Tirkiye ya herî girîng yek jê mesela Tirkiye mesela Kurd û Kurdistanê. Eger şeş partiyê ku bêjin em alternatîfê desthilatdariya hukûmdariya Tirkiye ne û em ê problemê Tirkiye çareser bikin ji bo çareseriya van problema reçeteyê wan tune bin pêşkêşî raya giştî nekin wê çi çareserî bînin ew jî diyar dike ku her carê hilbijartin nêzik dibe dixwazin me bi hinek gotina bixapînin lê daxwazê me qeyd nakin daxwazê me bawakî fermî nakeve di nav rêzê qanûnê û nakeve di bin hukma parastina qanûn û hukukê ji ber vê yekî bi rastî jî meriv şerm dike vê sed sala bîst û yekemîn da tu zimanê milletekî tu neqebûl bikî û zixt û zorî deynî ser wî milletekî nav te da be 20 milyonî zêdetir nüfusa wî hebe nikaribe bi zimanê xwe perwerde bibe tişekî pir aybe ne demokratiye ne insaniye. Bele. Naha zimanê Kurdî li Malezyayê ne zimanê didiyayê û ne zimanê resmî jî. û Malezya bi xwe dema vê ew ê hatiye çadir vekiriye çadira sihî ji bo ku nexweşên an bêjin birîndarên erdhejê tedawî bike. Ji bo ku komûnîkasyonek têkiliyeke hîn baştir bike tercümanê Kurdî girtiye. Îcar ji bo ev ciyê ku erdhej şêbiye sedê heftê heştê nüfus Kurdin Serokkomarê Almanyayê ji bo empatî nîşan bide bi Kurdî mesaja xwe kiriya malpera xwe û tûyî Tirkiye. Kekbîldan tu çi dibêjî di vî warê de? Îro yan bêjin dona pêr bîst û yekê Sibatê bû roja zimanê zikmakê û di demeke wiha ku 10 milyona kêmanî 10 milyon Kurd ku dibên ev herêm 13-14 milyon e ku ciyê ku zelzele lê çêbiye erdhejî lê çêbiye kêmanî 10 milyon wan Kurd e bi to awayî yani rêya ku ew karibin Kurdî bikar bînin Kurdî hewara xwe bigînin nedaye vî milletê. Yani ev li gor mafê yani bêjin di dema krîzê de tiştek wiha têgotin divê kesê ku alîkarî neke zerzelekî çêbe dijminê te be jî alîkarî neke sûcê însanetiyê sûcê her tiştê te alîkarî neke dema yek nikaribe bi zimanê xwe ew bike nikare alîkariyê jî bixwaze di vî warî de yani hukuknasên Kurd hem li dervayê welat hem li hundirê welat ku kampanyakê vekin enî ser vê erdhejiyê û ku bibêjin nahêlin ev millet bin Kabila da ye û nahêlin bin Kabila da ji bi zimanê xwe hewara xwe bigîne we yani ev çi demokrasiye ev çi ew e û hemî ew ê Avrupayê da Konseya Avrupayê bêjin ew wan ew ê Avrupayê da Tirkiye berendam e an bêjin şerîkê ew ê yani tiştek wiha meriv nikare bike. Kek Mümtaz yani
يعني اف مثلا كي اف قص اشكره غير انسانيه كو يعني تو يعني هر ري جبو محكوم كرنا تركيا هلوسا وان ازماني كردي ده مباحه مشروعيه ودبي مرف ليه بگره يعني كيك سعيدي بحث كر و تين نویساندن يعني يكتيا نتوا ازوارم سال 2000 بو 21 سباتی وکی روژا ناو نتبه یا زمان زکماکی ایران کرد بریاوی روژا کی وسط تونه بو یعنی هن ادعا هنه فهمم زمان وانده دبن یکتیار نتبه وقت دزگه هکی ناو نتبهی ناو دولتی يعني سال 2000 ده بريا 23-24 ساله جرينجي بينه سال نوتو نابو ممكن نوتو ناب پیشنیار بود 2001 2000 شونده ایدی هات پیروز کرنه دویت تاریخ ده از کارم غلط نوها يعني لو ما جالك تشت دكارم بينغوتن لي از دياربكر وستوكهولم از باب مقایسه بكم دبي واريده جبو اب هفته مثلا جي علي بلديه ستوكهولم دزگاه پرورده و وك هفته زمان زكماكيات بو اعلان كرن از امام سعيد كم لمكتبه افتشت تين او كرن يعني تين د مالپرا بلديه ستوكهولم دزگاه مديريتا پرورده دا هن ایساسی کنه چما دبیجم دیاربکر و او نفوسا ستوکهولم همو باجر هما بیجه 2,400,000 لی بلدیه ستوکهولم بخو مرکز 980,000 17,000 زاروک درس زمان زکماکی هین دبن پرورده دبن مکتب رسمی هم بلدیه هم دبستان هندن ایکو دخوازن ایکو دیو باویوان مراجعات کرنه همو مکتب دبستان مجبورم بدن به هفته و هفت زمانه او آگاهداری جمال پرا بلدیه یعنی بلدیه ستوکهولم تنی بلدیه ستوکهولم هفته و هفت زمانه درس این زمان زکماکی هفته ساعته کی جبو هر زاروکه کی تدایی جه 6 سالی حتی لیسه 17,000 خوندوان هنه مگوت ایکو وی درسی دگرن بلدیه ستوکهولم تنی پیست ماموسته کار دکن پیست مصرف اوام پیست ماموسته یا تنی مصرف اندن يعني مالزمه كتاب ونزان بشه فلان اباناجي جالي دولت بيتي تين تدارك كرن ساله 205 مليون كرون يعني 400 مليون ليره تركيا بلديه وك معاشي وان ماموستيا دده اوكي جبو زمان زكماكي ده حسابك دو باجير نفوس اوان هم جاري مركز هم جاري اوكي وك هبدونه 205 مليون كرون يعني ابيا تقابلي 400 نظام يعني زياده 400 مليون تركيا يعني بله يعني فرق چیه؟ فرق دموکراسیه، فرق هومانیزمیه، فرق مروباهیه، نابرا دو جواتا دا او بیانین ویدره نه یعنی بیانی نه یا رویانه جبر صدم سیاسی یا جبو کار هاتنه ویدره نه خودی وی ولاتی نه او لبر لگورا پیوان یکتی اوروپا جخو 5 زمان رسمی ین كم نتويا جهونا چينغانانا فنلاندينا سامينا لابوني زمان وان شكو زمان رسمية ده هر قدمه ده حقي وان هيكو او بخو پرورده خو بالتباهي بزمان خو ببينن يعني يعني بيگومان وقتا يعني دولتك ببيع واي نتني هم ولاتين خو بيانين كو لولاتي خو بحوينا جي بي خدمتي بدا
بێگومان ئەوێ دەنگێ me bikar be hîs bike lê yani tesîrê dewletekî wekî Swêdê ew ê çiqas li ser ew kê hebe ev mesele ancak ya ji alî yekîtiya Netewî ve ya ji alî yekîtiya Ewropayê ve ya jî ji alî mahkemeyên mafê mirova be dikare tedbîrekî li hember Tirkiye bêkirin ev jî bêguman barekî û vatiniyekî berpirsiyariyekî li pêşberî hem Kurdên li diasporayê ne hem jî bi hevkariya hiqûqnas û Kurdên li hundirê welat ku bikarbin van rastiya bê westan û bi îstikrar û daîmî bînin pêşberî dezgeh û civatên dinyayê ji bo ku em bikarbin ji vê mafê xwe yê însanî xwezayî yani ziman mafekî xwezayî ye ne tenê mafekî însanî xwezayî ye tabîî ye yani ew nikare ne dikare bê înkarkirin ne dikare bê qedeqekirin lê ez barim dîsa di lêkolînekî xwe de sezgîn ew kiribû min guhdarî kir jê niha 1983 da wexta ew qanûna meşhûr 2932 bi reqema 2932 ku bêyî ku navê Kurdî binav bike zimanê Kurdî qedeqet kirine û sezgîn gotbû eviya nayê bîra şeytan jî nikare wisa bifikire jê pirsîn got çima wisa dibêjî dibê yanî di qanûnê de nivîsandine zimanê yekem a resmî ji dervê zimanê yekem a resmî li welatên ku Tirkiye wan welata nas dike tenê dikare li Tirkiye bê bikar anîn wê çaxê li perwerdeyê li Iraqê li Iraqê yani Kurdî serbest bû otonomî hebû yani Kurdî wê çaxê jî dema Seddam jî zimanê duyemî ne resmî bû yani bi kemanî de ewkên otonomiyê da ji bo ku kes îdia neke ku yani ew zimanê duyemî ne resmî wekî nimûne nîşan bide û li Tirkiye daxwazekî wisa bike di qanûna xwe de eviya nîşandine û biya nayê bîra şeytan jî yani qewlê Swêdiya bîhar yora me yani muxatabê me dewletekî mêjiyekî aqilekî hîsekî wanî gayrî însanî ne û li hember biya jî bêguman hemû rêyek meşrû ye mibah e pêwîst e ku meriv bikarbîne da ku bikar be gavekî babêje ew minaqeşe ew kê minaqeşe yani ziman nasname ziman ew ke falan ew minaqeşeyek din a siyasî nav siyaseta Kurdistanê da ye ez evî datîn maliyekî din Belê Wezîrê Derve yê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu ew welatên ku hatine hewara Tirkiye ji mesela Erdejî navê hemû welatan dide û bêjin bi zimanê wan Iraqê jî dide bi zimanê wan spasî wan dike di vê vîdeoyê de ne qala Kursana Başûr heye û ne jî zimanê Kurdî heye em bêjin ev Wezîrê Derve ye yani ne tenê mesele ku dewlet e civat e yani di çapemeniya Tirkiyeyê de xeyînî çapemeniya ku Kurd dervixin Kurd ew dikin di yekê de jî wextê navê welatên ku hatine milletên ku hatine hewara Tirkiyeyê rêz kin navê Başûrê Kurdistanê tune ye her wiha navê ew ê jî tune ye bêjin Wexta Berzanî jî erê nav tune nav tune yani hatine naxwazin ku ew e yani bi welatekî wisa ra em wisa da dijî belê û normal em hemî berpirsiyariyê me hene lê mafê me ku wek însan em kar bînin qedexe ye
يعني ويا يعني وان اوامر هر کیجا محکمه نابنتی دوی ترکیه به دارزاندن براسته ام ورن مجارا خویا داوین وقت مجی زیده نما تکبیلان روژک وکسبه yani سالک بری روسیا بلشکرکی گران خواست اوکراینیا اشغال کرد افشار تسیرک نینی لحمود دنیای کرد انفلاسیون بلند بو کریزا الکتریک و سوتمنی پر هندک لحمود دنیای خو نشان داد خرجیان لشکری بلند بون هون پشتی ساله که شرح هی چواد نرخینن مروواتی چی تاثیر دید؟ بله یک ممتاز yani سبه ya salvegera yekema şerri yani ne şerci yani işgala Rusya ya velateki dene ve velateki ciranı kuye من programaki وان çağapar mı adar eder disa ani buzman yani من روزا پیشی وقتا گفتاریا پوتین کر اردوغان هات بیرامن yani işte Putin yani milleteki Ukrayna tüne velatı vancı esas diyariye ki jali lenine cibo van lomaji em yani dava galatiye ki diroki ko hatiye çekirin em evi seras bikin yani hundre düm hada ev mesela ve çareser bibe u em bir serkebin levay salaki derbas bu gelek sporun ko siyaseta navnetevî şer û taybetî jî Rusya tahlîl dikin di çapemeniya Swêdê de qasî ku ez taqîb dikim û mixwendiye hîn wê çaxê gotin ku ev şer ew ê şerekî dirêj be ev şer ew ê bibe şerekî westandinê ev şer ew ê bibe şerekî tehrîkkirina اقتصاد و جواکی یا روسیایه وکی دما هبونا وانی افغانستانه یا جی وکی هبونا امریکای ل افغانستانه هم سوویتا بری هم روسیایه اوه دریج باجو داوی اوه بخو بوستن ایدی طاقت وان نمینه کو او شرح خوی اشغاله و işgala ku kirine berdewam dikin. Yani piştî salekî gelek emare wan tiştan nîşan didin. Ziyareta Biden li Kievê hefteyê berê ji salvereka vê yekê îşaretekî pir mezin e ku ev şer ew ê hîn dewam bike. روسیا زو اوی جوان بشین کو اشغال کریه اوی ونکشه اگر بزوری نه درخستن اشارت اکتن اوه کو وکی دا آخافتنا زلنسکی بروکسلی دا جبینا هم یکتی اوروپا هم ناتوی دا شخصی بشتر بو و سوزن کو دوی داری هاتن داین کو زیدتر Harikariya hem abori hem askeri bikin o çekin hin kalite wan jali teknolojiye ve bilintir hatta teyare mesela teyareyin şeriya Swêdê binavê Gripen jî di nav wan da tê jimartin bidin loma yani qenaat heman ew pêşbîniyên ku pisporên van welata hîn salek berê dan pêş wisa xuya ew ê tahlîlekî herî rast e Ukrayna ew ê teslîm nebe û Rusya di demekî Kurd de ew ê venekşe ev şer ihtimale hîn salek du salê din jî ew ê bajo ve avayın cuda de heremên cuda de hatta ku Rusya jali civakî jali aborî de bê westandin ev bêgman tesîra şerî wekî ku te pirsa xwe de jî anî ziman jali dewlemendiyên Rusyayê jali
صوتمني يعني وغاز وتشتي دن تأثيرا كي خراب ل ولاتين روجافا تايبتي لأوروبا كريه تأثيرا بالدربة أوروبا جهية لأفجبات خو رادقرن بهن بوليتيكاين جدا دخازن گریدانا خو یا روسیای دوان ورادا کمتر بکن ابیا yani دبی شریدا اگر ریا ترکیه نبیا روسیا بلکی حتی نوا زیدتر جاری آبوری به کتبو تنگاسیه ترکیه به ریببریا اردوغان yani قوتا روسیا کو بی شری هین بدا دوم کرن زیدتر دکه و افتشت جاری بقناعت من يعني الدنيا نكوره بيتشتي افتشت جاری سیاست بناجی جاری روزنامه بناجی جاری رونق بیرا بجی لأوروپای لدنیای تینی بیساندن اف تشت بیرا جبیرا خلقه ناچه آلیکاریا اردوغان جبو روسیایه بکرتی از بیجم افشار هین اوی دوام بکه اوکراینا اوی هزاخو اوی خورتر بکه روسیا در روژم پیشتا زیدتر اوی جاری آبوری و جباکی و خسارتا ببینه و داویا بیشری يعني سركتنا ولاتن روجاباي به أبي سركتنا يكتي أوروبا دولتين يكوي أمريكا أبي سركتنا قالك عليا بجي سركتنا كعسكري يجبو ناتو به قناعتهم نوى. بله tabii NATO yani her çıkas le evdubaji jerahin erzantırte ku insanın ve mrovünü tekevin şer ev agresivuna ev erişkariya Rusya'ya ve Ukrayna ve alikariya silahu maddi ya Rusya dışkene ليه يعني هي حتى نهار dışarıda ye ve kiri ku alikariya Rusya kiriye İran'e yani Çin'a ku بله kırın dahi جاری پیوندیه با تنه ترکیه بنافکر Çin bivejin hem jberku aboriya veya teknoloji prani be dünya rojava u be everaye ve aliki de ji Rusya ji hertim rakibe ve hereme biye و ناکوکی وانجی حتی مهبونه جبروی حساب وانجی باکی حتی درکتی حتی نالوما تبیه و نبیه لیل برده اوه هری پیس لیزه Türkiye yani bibêjin damaku mesela çekirna atomê de hember İranê ku dünya hemû ambargo danî bû dünya rojava Türkiye dibin de biriya banka Halk Bankası ve ev xwest ew bike yani ew hê dosya Amerika hêve neviye nahar aynı tiştî li Rusya jî yani bibêjin tekiliyê xwe Rusyayê de jî dike yani ev yani Biyamın Türkiye duyu warî de hatiye dereke ku kare ev sedebe ve yekê jî dünya rojava îdî heta dereke karbin tehammülê evê bikin yani tu çi dibêjî Kek Said ama çend deqê dawî beriya bêguman yani teşekkür Rusya kir dagirkerî bû dagirtina welatekî din bû welatekî bi serê xwe bû hîn di nav me Kurda da kevne bolşevîk û leninîstê ku hîn ew heye bi nivî tesîrê dane
راستەڕاست نابێژن رووسیا داگرکەرە رووسیا دەولەتێکی داگرکەرە بۆچی ئوکرانیا ئەندامی نەتەوەی یەکگرتیە وەک دەولەتێکی سەربەخۆیە رووسیا چوویە ئەردێ ئوکرانیای داگرتیە دوی چاچوەیەدا دەبێ ئەم ڕاست و ئەشکەرە بێژن رووسیا هێزێکی داگرکەرە لە ئوکرانیایە ئەو داگرتنا رووسیای ئەو حەسابێک و رووسیای کرد ئەو حەسابە نەگرت gelek em bêjin nav Tirkiyeyê herêmê da dinyayê da gelek şirovekar hebûn ku digotin Rusyayê nav demekî Kurd e wê bigêje Kiyevê wê Kiyev bikeve wê Rusya wê derê rêvebiriyekî nû bîne û bi vê rêvebiriyê ra wê têkiliyê xwe yê berê berdewam bike ew rast nexwendina dinyayê bû rast nexwendina polîtîka Amerîkayê bû rast nexwendina rewşa şerê nû bû yani ew xwendinekî îdeolojîk bû bêtir yani bîna îdeolojîk bêtir jê dihat û pêşqebûla hinek tişta bû me digot Rusya dewletekî pir mezin e pir mezin e yani çawa Rusya berê xwe bida dewletekî piçûka wek Ukraynayê ew ê demekî Kurd e wî dagir bike ev salekî nîşanda ku ne wiha ye dünya ne dünya dema şerê yekemîn û şerê duyemîn e dünya îro tişekî din e ew şerê ku li Ukraynayê dikewme ez dibêjim em sebebê wî neçinê dê encamê wî wê çi peyda bikin dünya nû da cenabê te jî got kekvîldan jî got carekî krizekî xwarin û sûtemeniyê peyda kir dinyayê giş ji ber vê krîza yanî tedarîkkirina zincîra zexîrayê dünyayê krîzekî peyda bû buhabûnekî pir zêde çêbû her wiha ji bo tedarîkkirina sotemeniyê doğal gaz dibe petrol dibe gaza siruştî dibe û tiştê din dibe ev kriz li hemû dünyayê xist ev wisa xuya dike ku şerekî îro roj divê dünya piçûk da biqewme encama wî şerê tesîrê wî li hemû dünyayê dike ku îro li Awropa jî ew kriz heye li Tirkiye jî heye li Îranê jî heye li Amerîkayê jî tesîr kiriye vê krizê ji ber vê yekê ez dibêjim yek Rusya hesabekî şaş kir xelet kir ew hesab wê bi Rusyayê bide wendakirin di encama wî şer da dido evî şerê Awropa berhev kir Awropa belawela bû fikrekî yekgirtî tune bû li ser Rusyayê fikrê cuda cuda hebû bi tevê ku Brîtanya ji Yekîtiya Awropayê veqetiya jî lê di cepha Rusyayê da dewletên Yekîtiya Awropa û Brîtanya bi hev re hatin xetekî serxêzekî û ev Awropa û Amerîka jî hatin serxêzekî wekî cenabê te got ew tişê ku li Çînê dihat payîn ku Çîn midaxilê wî tiştê ve Çîn neket wî şaşî û xeletî ew hesaba ku Rusya kir ji xwe ew hesab bi xwe xelet bû Çîn hîn gelek mezin dileyze Çîn hêza duyemîna dünyayê ye Rusya ew polîtîka Rusya çi bi me dide zanîn em bêjin rêvebiriyên otorîter û totalîter bi înada xwe bi hesabê xwe ku gora xwe tenê dikin ew hesab dünya îroyîn da nagire ew hesab aleyhê wî da pêş dikeve Rusya jî ket xafekî wisa li Tirkiye gelek bi taybetî xeta Ewrasya Parêz digotin Rusparêz nav rêvebiriya Tirkiye da jî nav civaka Tirkiye da jî gelek hebûn lê bawer dikim hêviya wan jî şikest Rusya bo me Kurda yani merkezekî statûkûyê eger di vî şerê de Rusya wenda bike têk biçe İran, Türkiye û gelek ew dewletê ku nêzîkê Rusyê ne
لهرم او گش بهورا و وندا بکن وی شر روسیا اوکراینیا فرصته کی نو جبو کردا در خصورته کرد جبر کریزا پترولو سوتمنی غازا سروشتی پترولا کردستان باشور پترول غازا کردستان باشور هات روجوا بازارا پترول و غازا دنیای و دم داوی جی من روج داوی جی هف دیتنه کو جالی سروکی هرما کردستان برز نشروان بارزانی و سروک وزیر کردستان مسرور بارزانی و د جوین ناونتوی دا هاتن روجوی بریا ویجی به دولت عرب را جوین پر گرینگ چبون دوان جوین دا روجوا جالی کردا و روجوا هری گرینگ گازا سروشتیا کردستان و پترولا کردستان بگیجا بازارا کردستان او بر کردا دریه کی نو ودکه دا کو ام داخل تکلی ناونتوی بن ات تایبتی تکلی آبوری داخل بونا تکلی آبوری و داخل بونا تکلی سیاسی زبینه او بو کردا از باور دکم کاره فرصته کی نو پک بینه اگر کرد ناو خدا به تایبتی باشورا کردستانی کاربن پروبلم ناو خویی چاره سر بکن او کاربن به سیاست کی زلال به تکلی خود به دنیای را به یکتی اروپای را امریکای را تکلی خود چیکن اف شر روسیا به گمان و بو کردا فرصت کی بینه و کی دیو نرخاندن و تثبیت کو که ویلدان کر هر وها جناب تجکر استولیوان تثبیتا دبم او به تایبتی تشکی بالکشه یعنی او ژاپنیا کو حتی ایرو جبو چک آبوری و ندقتان نتنی یکتی اروپا یکتی دولت ناو یکتی اروپا جبو چک تاربونه بگمان بچکی گلک زیده وقتانن لی ژاپنیا جوان زیده تر بچه وقتان وها خویا دکه کو اگر پوتین دینیتیه کی بکه چکا نوکلر بکار بینه او شر دکاره تسیر لهمو دنیای بکه لهمو انسانتیه بکه اگر کو چکا نوکلر بکار نینه وکی کگویلدانگو 2-3 سال او شر بردوام بکه بگمان ونداکری وی شری روسیایه بله وقتی مجی هماما بجه تمام بو از گلک سپاس کم صحبته کی گلک خوش بو هیوی دارم ام گلک جارا بر هفدو ببینن و گوتنی وی هری داوی که ببیجن یه خاطر خواستنه سپاس کم بو جنابت بو کک ویلدان بو کک محمد صحبت کی جوات کی وسا چه بو مکاری فکری خوب بینن زمان گوتنا خوب بیجن جبو که اون و پلاتفورم بردوام بکن از گلک سپاس کم جوارا سرکرتنی بخوازم جوارا از گلک سپاس کم جارا که دن کک ممتاز جسترا و همو کارن پشت پرده کت کارن چهار پلی را و ریز و سلاوی خود جا همو تماشا بانان را دیار بکم و جارا که دن دبیم جا در باسی بد بو گریم تب دبی چیز دستی مبه جبو آریکاری و پشکریا ملتی خوب بکن تاثیر نکن سپاس یالک سپاس لبر اوا مقدیا حتی به حواله کردن کو جربه بریا چارتر ندیا برنامه دوام که ما برای حتی جاری کرد نام جمعه ویزده که یک جار نام روز شمی روز پیشم آجی هم دکن بله خوشی دابن و سپاس بو بشتاری و بخاطره